Hang ni ngi ki senran. Hang ni ba amat ba iba wan lam. Matangam ngilak tri ni ki ban long senran. Kini ki senran ki lanang ban bek sut ban pen khia gi bapang. Ba matang hikai ru iki bakin pen baptis ngamle syu tang mangama. Nawar uji skres hikai ban long senran uji skres pen baptis tang dal di u apostol Paul pen baptis tang dal di hikai ki senran ru bakin nang ban pen baptis ti. Kini ki senran mentah ki bal alat lut nakapop ma pi ni ba wan lam. Bat ba mat saprang kin penbaptis yai ba pendap lang mo tingam le syuk manga kani ka degajing penlong senran kadang bangin tri nyiki bakin long equip lada kilet senu kinang ban bek sut ru kila nang ban yalap gospel mentah kila nang suban penbaptis beriu ti hang ni ngi ai ki kapor no sei ba mat bat ba wan lam ba kin penbaptis no iki mah ya iba kapor ngam ta mo ya ban penbaptis no iba pendap lang to ka jeng naptis chung phi de halor ka jing chung phi ne de ba pan bor min pha ne to ni osnga hong ne ba panap lang ong halor ka jing jungi man ko ba chen jom blei mo kan marcos wi kat san ba ujisu la pendat ka ya ba khima jom le ka jan to pin kala ka mun ba nget gospel wan ra hang ne de ka ba unget hi ya ka tin ka jom blei ding taw la de ban kala ka bumut ode ban phlai gi pop bat man ta dun ka ban penaptis ya ne ka por kam tangi penaptis ki ka jing tis kolong ba hadin ba briu la la lut ne ka pop habalit sana riu briu temen ka siti norum kalanang ban riu ko ban lech ka jing yap ju Jesus ka jing tep jong Jesus bat ban mi pat ku briu bat thmai baksin joblei ko ong biang gospel jo anis long balad khot khatsan ko ong bo Jesus Christ ulech yo anis ban penamtes yo anis chena shai u riu Jesus ong de ban shai u nama ko ban penjat ka hok bat ka hok ka jong ublei baro ka ba udawa jadi nak tak dawa du kun jong bleu jis ku saban pendep ka hok man pendep ka mon ga jong ukpa am tak kata tin jobe ka or galati ang balai ar persona pundru ka ban kup ru ka hok ka jong ukris abang lech ki jenis ban kup ya ukris kum breu bat thmai ini ka por tang ban pendap tis no iba pendap lang mo iba pendap lang jadi iba pendap lang marthong ane ka por tang pendap tis ki ka kerteng ka jong u bleu ukpa ukon bar men sim khoi ka kerteng jong ki kalong uji sukris kata kerteng bila pecah ke kerteng joki kalau hak ta jo uji skes pilih-pilih nang kaba ar khot kaba khandai de khatwei on ublei la kamtiu e yer jong ukhon wat hak kerteng ka jong u ba barok kho si gone ba dem khrop bat ba barok thli ki ban phla ba uji sukres ulong utrai ena ko portang ban pantamtis no i hani ka portai ba pendap lang mo i dua ini ko portam Try jisu barang iwan try ni kapor ta jisu barang yang penaptis nak try. TPI mentah. Kisenran. Kilanang ban penbaptis mentang lah hikai kini ga discipleship. Lara pir pikwa banang ga discipleship wan saka. Presenta hapo jayam. Marah jayam hikai pikumno pikala ka bomot penplai ki pop pen lak dut. Pat kumju ru ba pinang ban bek sut. Pinang ru ban penbaptis ki beriu. Pinang syau sunran. Nak umbat sim ulaban rung ka hima ka jomle ong kin je mengi try ni ka partai itu namtis no ya pendap lang try no pendap lang marthong ni ka por ka banta try ni penamtis no ya ba pendap lang marthong ni ka por ka banta ha kerteng ka jo ukpa ukon ba men sim ko kerteng jongki ha ka jo uji sukres namtis di pendap lang ni papo ki Kajing penbaptis para bangat kamdai tangkadak ini kimi misif in the name of Jesus, Almighty God, the kingdom of God. Oh, Rabba Shakata, Rabba Shakata, Rabba Shakata. Oh, Revelation. Ikran yang kajing lak dut. Ikran yang kajing lak dut. Freedom. Ikran yang kajing lak dut. Ikut pergi mensim baman kin keriak nak. Mensim baman keriak nak. Keriak nak. Mensim baman keriak. Keteng jom Jesus. Keriak. Mina mensim baman nak syakap. Mina.
Mina. Last demon go. Last demon go. Mina mesin baman. Mina. Mina akan jong Jesus Christ. Mina. Mina mesin baman. Freedom. Mina akan jong Jesus Christ. Mi mesin baman. Mina ada tap dia melat sanar. Freedom in the name of Jesus. I command you, demon, freedom. Oh, complete freedom. In the name of Jesus. Mina Command you mesin freedom baman. in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Turaji subakadar ngikran turaji subakadar. Bilang kumno. Sikit tapi ni kawan ka bor jong belai kam dei tangka dak kani ga dei ga jing pen baptis ka syahadin balak kala ka mot pi wanu mensim bakut. Oh hallelujah, thank you Jesus, pengin ya bukti ibin dap do mensim bakut turaji subakadar turaji su. Oh hallelujah, oh turaji subakadar Command you, demon, in the name of Jesus. Out. Freedom in the name of Jesus. Complete freedom in the name of Jesus. I speak the freedom in the name of Jesus. I speak the healing of Jesus. I speak the Holy Spirit in the name of Jesus. Oh, Jesus. Freedom right now, Jesus. Any last demon to go. The last demon to go. Sut pakado mina. Atap. Sut pakado mina. Mina. Let's have this. Harap sanar ya me. Keren ya kajing lanjut. Filmap. Keren. Raba sikit raba yan raba sikit. Pendap turaji. Pendap. Pendap dumi sibuk. Pendap dumi sibuk turaji. Keren buat ke ya semua gum kalak kebatan kadang gabor mai abang pinyok pediang yu mesim bakut kadang gabor nang ti kadang kading jong mesim tersanyam kadang gabor jong mesim bakut ni kan dia jik pen baptis kam dei tang kadak ngila turin ki banlong senran pe ngila nang si senran dapi kwa wansa prayer center Rapot Jaya ngin pelak ngin pilih ka jik plapap ibi ngin pen baptis bat ngin turin nya fi kumini ki senran ki bala nang ban turin mata kila dalet senu kinang ban beksut kinang ban pen baptis kan ni kadai Jesus Christ wang ki let saka pertai dayalap ya gospel da penlong senran yaki pikwa penlong senran ngini kai fi timentan biok sgau galat kadang gajing syai kadang gajing lat lu nak benta ka buram jong trai ni yaro i trai